سەرەکانیە بووکە جزیرە ڕۆژاوای کوردستانەیە باژارێکی کەڤنارە دەولەمەندە بە ئاخ ئاف چاند بە هەڤڕەژیان و شنوارێ خوا هەژمارێک ji هونەرمەندên ji Rojavayê Kurdistanê berhemeke xwe ya hunerî ya hevbeş bi navê Serêkaniyê derxist. Dixwazin balê bikişînin ser dewlemendiya wî bajarî û peyamekê jî bigihînin ku Serêkaniyê dê her li berxwe bide û her ji hembêza Kurdistanê venaqete wê her bimîne jî. Helbesta berhemî ya berhemê Serêkaniyê ji aliyê helbestvan Ezîz Xemcimî ve hatiye nîvsandin. Awaz jî şiyar agirî daniye derhînerê berhem Naif Abbas e. Hunermendên bejdar di vî berhemî de Şêro Betê û Arînxan e. Di vî berhemî de ji bilî strangotinê helbest jî hatine xwendin. Ezîz Xemcivîn, Yilmaz Tekîn, Arînxan û Baran Heso helbest xwendine. دلبر للسر دلداني نازور من جوا شوكاني أبينا دلبر للسر دلداني نازور من جوا شوكاني دم سوسني اني هيباباني درد ياري دا سرد لجاني دم سوسني اني هيباباني درد ياري دا سرد سرێکانیێ هەلبەستا یەکەم من لەبەر کانیێن دەخوەن تێشکانیێ ناز و شیرین بنەفش و ئالئالی تێشکانیێ